just for you. Ndoli bwaguma mugobe na chilizi mutachilesi wa Makado FM makadhiwa machironi ya budhi chipinga ndiya kwa raya fumi hutewela mapungo one babalirwa ngapfano mufamadhi ba mubuso wa vundu la Limpopo bakofara mshumo urera nga afungo la mgaganyagwama wa vundu apa ndi une badzulapo ba Limpopo badodhibadzwa nga zwine mubuso wono swikelwa na pulane dzine mubuso wabanadzo kangwa wa mubalirano wa 2013 na 2014 kamihasho yanga kupambana. MEC wa muhasho wa mtakaro dokotela Bopopira Matuba badonneya mgaganyagwama wa muhasho wa mtakaro ngeno MEC wa buendi na tserelezo ya batu bo Florence Razilani nabone bachidodhibadza nga pulane dzine muhasho wabanadzo mushumo ndi unokolabela dotoma zinonga wara ya fumi matabelo va pala butano ni labusima milayo libwa homu vachimiswa cha fanelo za batu ba cha civil society organization sonke gender justice vari bakobeledzo nga kuchimbidzele kwa milandu wa mufariwa ofarelwa wa mulandu wa uchipa na ubulaha Thabo Base mumwe wa batu botumbulaho chimiswa bo bafana kumalo bakobona mulandu mapolisa kazine bakore mapolisa bako beya bapondwa khomboni uitela usereleza thodisiso ono faro baumbulera bapado batanu bonoko tumanywa na mulandu wa ushaba chitokisini Thabo Base ba humbulelwa ndi dokotela nandi pa magudumana na kotsi yawe bo Zolile Sakeleni mushumi wa kale wa company ya G4S bo Sinohe Matswara engineer wa zikamera Tebuho Lipolo bothe ndi bane bakoli na milandu yopambanaho panda akote ya magistrata wa Bloemfontein vunduni la Free State bo kumalo bari zonova na chipinga chirafu musi Thabo Base anda jele une hatea usedzwa mingo milandu ine yangaba oiita zvichezwa raro bali horo la action SA vunduni la Free State bari mapolisa bakote ya ugwa ubuyoshika bakishika buzibani ya uri Thabo Base oshabashaba ani jele rune chivaro chabono kote ya ufarwa chakolabelero nga gonya muambeli wali horo la action SA bo Patricia Kopane varibo general tengo ya baumbulero bono kutumanywa na mulandu wa ushaba chitokisini Base tengo yo prisora panda kaduba la buraro na duba la buna la mwezi udaho mumwe wa baumbulero obopolorwa nga bail ya zwigidi zwa fumi vane babakotsi ya muhumbulero ane abadokotela nandipa magudumara bali horo la action SA bo komeza nga wamba uri unenga kalino Thabo Base na nandipa magudumana zwi basi namba mbili zote yao zwitana kushumele kusikone kwa muhasho wa bulamukanyi na muhasho wa muno. President bo matamela Cyril Ramaphosa bokundela udibadza bodo ntswa ya SABC. President bo bakolabela udibadza bodo ntswa ya koperasi ya khasho ya Africa Chipembe murobanga madekwana onopela mingwezi ya rati usathu vana udzula ha bodo ya SABC ukondela udibadzwa ha bodo nga presidente zvikotevela zve presidente babudzisa uri ndingane bachiteya uengedza mirado miraru ya bodo Thoya Media Monitoring Africa bo William Bett vari hova usina zwinwe zwine zvangaitwa nga ndawu isa kote ya zvandayotewa nga ndawu isa presidente kote ya zvandayotewa vari pfungwe ili lidobvela panda naone vakolabelero lidawano michero mapolisa ba George vunduni la Western Cape Chipembe apendela shango bo vula dokete zvichitevela zvemwana chokiwa nga mdagasi wotumwa zvisiyo mulayoni vuponi ya Thembaletu yapedza urova zviwo zvauchokiwa abathu nga mdagasi zvo wotumwa zvisiyo mulayoni zvonotoba dzemo khavo bupo muambeli wa mapolisa ba George Bontobeho Manzwengwe vari vakovaiswa bukuma nga lufu lwa mwana naone vakorumela maipfi ya kutadzo kha bamuta Bontobeko vari bangasikhwathisedze uri chiwo chatumanywa na utumwa mdagasi zvisiyo mulayoni saizvi masipala wobva fulo la utukula thambo zotumiwaho zvisiyo mulayoni usikale agumanga urali mapungu acho wa raya fumi udobolola apo urabelesa stuku pungo la shuli urane kainwa wara bamubuso wa vundu la Limpopo bakofara mushumo urera nga pungo la mgaganyagwama wa vundu apa ndi une badzulapo ba vundu la Limpopo badodiba nga zwine mubuso wono swikela na pulane dzine mubuso wabanadzo kangwa wa mubalelano wa 2013 2014 kha mihasho yango pambana nda